Kuringana na aria mareyoneire mutino uyu uria uratigire woraga ndwana uracungiriirio ni ngari ino ya rangi mweru iria kurerikana irathiaga ikiereraga barabara-ini ya Kabati guthie Murang'a utuko wa gukio muthi. Ni kiundu kiu ni kinene, kiu ni giakira kuguru guturika, ni kinene, ni kiundu kikuonete nginya maundu mangi mao daimono, niguo riu ndoka haha takora niguo ni maundu mena magigi. Thutha wa ndagika nini ngari ino ni iracokire kugutha ngari ingi na thutha iria kurerikana iraumaga mwena wa Thika guthie Keno na kumicungiriria kugaragara nginyanagia mukira-ini wa barabara ya gucoka Thika kuria iracokire kuguthana na mbathi imwe kiongo gwa kiongo. Na nie nyuma na ngari yo nyuma thutha wa mbathi no ningihatire gukimeherera na gutuika no ndakihutio hanini. Moimo ngari thiini, in fact ona moima na micibi acio tigane mecibi ne mangi guikitio nja. Ndeciria undu uria hoima ri ha ti thina na bump, thina uria uma haha no mistake ya dereva umwe kana ungi riu agisababisha ajali hano. Kuringana na aria marekinyirie haria mutino uyu urahanikire, mundu umwe arakuire hau guku ungi umwe akirikana gukua hindi iria aratangikagirwo thibitari-ini wa Thika. Na hau atano twa matangikira hau twarugamia ngari kia hinya tondu ni kuregeta kurugama, in fact kuregeta kurugama twarugamia ngari kia hinya nginya twara mahiga bara. Ngari imwe niyo ya mbere haria yatikira baba ucio aingi atura tumuikie hau athia mutware thibitari, na yake ari nyuma bikafu twikie ucio ungi nake uma mwena wa dereva mwenyewe nake aguthukio thibitari. Andu acio twenditwo maruta personi iyo matiri handu hega ona hanini, ingi ni ndikangu ona no tuhoire Ngai tuonekane me gukinya thibitari, ti andu wega biu, ti andu me handu hega, ni andu athiru biu. Agikina ndeto ino mukonde kamanda wa borithi kaunti-ini ya Murang'a Matthew Kainga ni marethana na dereva wa ngari ino uria uretharire guku akirikana gukorwo arari muriu. Tumeweza kuweka bidii kufuatilia wenye walikuwa kwa hiyo gari ambayo ilisababisha hii ajali ama iliyogonga hiyo gari nyingine kutoka upande wa nyuma, tuweze wakamata wale ambao walikuwa wanaendesha hiyo gari kwa njia ambayo si ya kisawasawa. Nipenda kuwahimiza wananchi ya kwamba ni vema kuhakikisha kwamba wanatii sheria za barabara. Unapoendesha magari vibaya ama gari lako vibaya, unahatarisha maisha ya wananchi wengine. Aria maragurarire mutino-ini uyu maratwarirwo thibitari-ini mwena wa Thika na matigari ma ngari magikururio nginya ceceni-ini ya borithi ya Kabati. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.